Arambay News Guwahati da Manipuri Pau tabiriba singbu ihan hanbamagtada Chingangbam Sujitra Ranina khurumjari amadi ngasi senglaba Idul Azha numitchida Arambay News Guwahati gi maikaidagisu Muslim ichil inaw singda harau tayamba phongdokchari hauzik ngasi gi samlapa mariba pau sing lobirasi Taibang mapuna penbinaba kathokpada yumpham oiba Islam lining chatpasingi harau kumai ama oiriba Idul Azha ngasi Bharat pumbada pangthoknakibagum maitai pangal singna tariba kasargi mafam kayadasu pangthoknakre Jame Masjid Singerbon amasung Jame Masjid Sapur Mainada ayuki pung 5:35 da Eid ki namaz pangthokhi Singerbon Jame Masjid tana Hafiz Sultan Ahmad na imam oiduna Eid ki namaz sonkhi namaz ki mamangda miyam da piba Eid ki pauzelda Malemda sandorakliba COVID ki laichot asidagi kanbinaba mapuda thamoi sengna haijasi haiki Panbayavadi Eid ki namaz asi COVID ki chatna kanglon ngakna social distancing thamduna maitai pangal na taba mafam atai dasu Eid ki namaz pangthokhi Jame Masjid Poilapul dasu COVID ki chatna kanglon ngakna Eid ki namaz sonkhi Ngasi Lakhipur Subdivision ki manung chana Sri Bar Sara Laikai LP School da NGO nongin na sinlangduna Manipuri loan bu Assam gi Associate Official Language ama oihennabagi matangda naina mifam ama phamkhre mifam asida Retired Joint Secretary Government of Assam Kangabam Santi Kumar Social Activist Lairik Yengbam Thoiba nongin gi President Sapam Babahan amadi Vice President Mutum Gunadhon Seram Herazit Ima Sanahal Mairapai bina chingbana saruk yakhi mifam asida kupna nainaraba matung Assam Sarkar gi mari leinaba authority singda wakat asiga mari leinana memorandum pisinabagi warep lawkhre Assam da hojik ngayaki mamangda nauna miyoi lisingamaga chamri yankhai taret COVID-19 positive oikhibaga loinana apunba confirm case masing lising nifuma thoiga chaptet kuntaruk sukhre Lising kuntraga chahum yankhai nipana naba phakre lising tarama thoiga chani humpu mangana hojik active oiri ngasi nauna miyoi ahum amasu leikidabaga loinana apunba leikidabagi masing chama supna ama yaukhre ngasi leikidraba miyoi ahum asigi manungda kasardagi ani yauri amana golaghatagini makhoi ahum chahi nifudagina humbudra fawbagi manungda leiba miyoi singni Assam da ngasi horiba COVID ki phibam asigi matangda oncology surgeon Dr. Ganesh Chandra Das na Guwahati gi TV channel amaga wari sanabada phongdokhibagi matungina Assam da lairiba COVID casing asigi manungda chada marfutara ngakpigani chada marfuma thoidi asymptomatic ni aduga chada taramapanna symptomatic ni aduga expert kharagi wafam matunginadi chada marfudara mangadi asymptomatic ni hairi Matosumna asymptomatic sing asidi COVID sandokte natraga sandokpa ngambagi chang yamnamak nemi hairi maramaduna makhoibu layingnabagi damaktadi home isolation na yarabani haiki Masamaksu corona positive oiruraba Dr. Asina makha taraduna serological survey matunginadi chada marfutara mapandi asymptomatic ni hairi Mumbai Sahar da khwaidagi sathi khiba missing lakh tara leiba slum colony Dharabi area dagi ngasidi positive case ani dagi hena tholaktre area sida corona ga lanthengna bangamba antibody leiba mioi chada 53 leiba sina laichot asi ngakthokpa ngambani masini herd immunity hairibasi maramaduna phibamasi Assam gi khwaidagi sathiraba hotspot singdasu oirakpa yari Laibag asigi handakta lauthokiba education policy matungina Assam Sarkar gi education policy daso ahongba kaya lakadori ngasi education mantri Himanta Biswa Sarma na paumising da phongdokhibada lakliba September gi tang amadagi state asigi school amadi college sing hangdoklaba yai hairi adubo masigi damakta mentally sem saba amadi changi haikhre Maramaduna COVID laichot sandokpa thingnanabagi damakta chekshin thorang oina school amadi college ki oja sing yauna staff namak August tang kulhumdoi dagina kuntra fawbagi manungda COVID test tangai fadana tauragani amadi madugi result website ta thagalakadabani su hairi Class 1 dagina Class 4 phawbadi September phawba hangkhiroi aduga Class 5 dagina Class 8 phawbagi oina oja singna school gi lampakta natraga sumangda tongan tongana class togani classroom da changduna class toba yaroi hairi class amada mahiroi 15 dagi hena phamba yaroi su hairi aduga Class 9 amadi Class 11 di classroom da class togani chayol da anirak madusu amukta mahiroi 15 dagi hena yaroi hairi
क्लास 10 अमसुंग क्लास 12 की ओइनसु क्लासरूम दा क्लास तौबा यागनी अदुबु चयोल अमदा मरीरक खक्तमक क्लास तौबा यागनी मसीदसु क्लास अमदा महिरोई 15 दगी हेना लेइबा यारोई हाइरी अदुगा नोंगमदा पुंग 3 दगी हेना क्लास तौबा यारोइसु हाइरी कॉलेज थाकी ओइनदी फाइनल सेमिस्टर की क्लास खक्तमक तौगनी अरापदगी लाकपा महिरोइसिंगना हाइबदी तोखाइबा डिस्ट्रिक्ट तगी ओइरबसु माना लेरिबा मफमदुगी अनकपा कॉलेज अमदा क्लास यावबा यागनी मरमदुना मसाना तमलिबा कॉलेज अदुगी क्लास अटेंडेंस सुबा सुदबगी वाफम लेरोइदौरी पीजी महिरोइसिंगी ओइनदी यूनिवर्सिटी सिंगना वारेप लौगनी प्रपोजल सिंग असिगी मतांगदा मियामना अपाम पामदा अगस्त तांग 10 फावबगी मनुंगदा पिबिरओ हाइनसु मंत्रीना हाइरखी मणिपुर हौखिबा पुंग 14 नौना केस 153 फंखिबगा लोइना अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग 2,453 सुख्रे 1,447 नाबा फख्रे 1,000 एक्टिव ओइरी ngasi नौना मियोई अमसु लाइकनबा ngamdana लेखिदबगा लोइना अपुनबा लेखिदबगी मसिंग 3 सुख्रे ngasi पॉजिटिव ओरिबा 153 सिगी मनुंगदा मरफुदी CAPF की पर्सनल सिंगनी मिचमना 55 ने मसिगी मनुंगदा 38 ट्रेवल हिस्ट्री लेतबा मियोई सिंगनी हाइरी ngasi लेखिद्रबा मियोई असि लेखिद्रबा मतुंगदता कोविड पॉजिटिव ओइ हाइबा खंगलखिबने महाक चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना चकपी कारोंगदगिने हौखिबा जुलाई तांग 30 गी नुंगथिलदा डायबिटीज अमदी हेपाटाइटिस की अनाबना मरम ओइदुना कोइरेंगैदा लेबा CMC दा लायेंगनबा पुखलखि अदुबु महाक नुमित अदुमखि नुमिदांग पुंग 10 रोम ताबदा लेखिदे ngarang ayuk miyoy asigi sample test tauki amadi ngarang athengbada covid positive oi haiba khanglakibani mahak masagi chahi 63 sukhre मणिपुर कोविड की पॉजिटिव केस मसिंग हेंगलकलिबा सिदा मिदेंग थमलगा लंबोई खोंगनांगखोंगदा सागतलिबा फमुंग चहुम थागदबा कोविड केयर सेंटर असि मणिपुर की CM N बिरेन नलुचिंगदुना डिप्यूटी CM Y जॉय कुमार अमदी हेल्थ मिनिस्टर L जयंत कुमारना ngasi चतुना येंगसिनखिबगा लोइना हयेंग फावगी मनुंगदा सेम साबा पुनमक लोइसिनदुना मथौ हौहन्नबा हाइरमख्रे हाइरी पनबा याई हौजिक हौजिकी ओइना फमुंग चहुम लेरबा कोविड केयर सेंटर असि यामना थुनमक फमुंग 1,000 फावबा थाबा याहलगनी हाइरी इंटरनेशनल सलाई पुंसिकोलगी सलाई पुरेल ओइबतनतना सना कोनुंगी माइचौ पुरेलगी फमसु पुरिबा प्रोफेसर ngaरियाम्बम कांगजिया मंगांगी मपोक नुमित की थौनी थौरम चही खुदिंगी थवानगी ता 13 पानबा नुमिता पांथोक्तुना लाकपा दु हंदक्ति कोविड लाइचटना मरम ओइदुना अपुनबगी थौरम पांथोक्लरोय मरम अदुना सिंदम लोइपनमकना इसा इसागी युमदा थौनी थौरम पांथोक्नसी हाइना सलाई पुंसिकोलगी मयाई लोइसंगदगी थादोरकपा चिरोल अमना खंगहलकली हंदक्ता सुरेश बाबूना रिटायर्ड ओइख्रबा मतुंग मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी की चार्ज डॉक्टर राजेश कुमार IAS ता सिनखरे मखा ताबा ऑर्डर अमा थोक्ट्रिबा फावबा खुदक्तगी मणिपुर लेंगाकना डॉक्टर राजेश कुमार दा फमसी सिनखी पनबा याई डॉक्टर राजेश कुमार मणिपुर की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी IT प्लानिंग फाइनेंस अमसुंग OSD2 CM ओइना लेइबनी नाकलमरोमदा मरोइना अवांगनुंगपोकपु लेंगाकपदा सिनरिबा टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंह असे लमदमदुगी मतिक चारबा यलहौमी कया लेरबसो सेंटर की यका येंगदुना मिटोप मियान चकया हपचंदुना अवांगनोंपोक लमदम मरोइना मणिपुर की मियाम मायोक्ता लेपतुना लाकली हाइना पल्लदुना ngasi मणिपुर लेंगाकना डॉक्टर राजेश कुमार बो स्टेट असिगी चीफ सेक्रेटरी ओइना हापननबगी ऑर्डर ठोखिबासी हंदोकदबनी मतिक चाबा यलहौमी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर अमबो चीफ सेक्रेटरी हापकदबनी हाइना जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी JACC ना दाबी तौरकली मिजोरम दा हौखिबा पुंग 19 असिदा नौना पॉजिटिव केस 5 फंखिबगा लोइना अपुनबा कोविड-19 की कंफर्म केस मसिंग 139 सुख्रे मियोई तरुक ngasi डिस्चार्ज तौखिबगा लोइना अपुनबा डिस्चार्ज तौखिबगी मसिंग 259 सुख्रे 150 एक्टिव ओइरी लेखिदबा अमता याउद्री स्टेट असिदा पार्शियल लॉकडाउन अगस्त की तांग 38 फावबा सांगदोखरे अदुबो ट्रांसपोर्ट अमदी ललोल इतिकी लमददी कोमथोकपा कया थमली नागालैंड हौखिबा पुंग 19 असिदा नौना पॉजिटिव केस 150 फंखिबगा लोइना अपुनबा कंफर्म केस मसिंग 1,419 सुख्रे मियोई 10 ना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइना अपुनबा डिस्चार्ज तौखिबगी मसिंग 435 सुख्रे 1,142 ना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग 3 सुख्रे स्टेट असिदा ख्वाइदगी सोकलिबा डिस्ट्रिक्ट ती कोहिमा अमदी दिमापुरनी अदुगा
ꯀꯤꯐꯤꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆल ꯄ꯭ꯔꯗꯦशꯇꯁꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ ኩꯟꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯧꯅ ꯀꯦꯁ 108 ꯐꯪꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 1938 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 38ꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 919 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ 7humbudrana ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 3 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ngasi nongna miyoi 38 positive oikibaga loinana apunba confirm case masing 258 sukre miyoi 38 na discharge tawkibaga loinana apunba discharge tawkibagi masing 252 sukre chaunga ga 38 na active oiri leikidabagi masing 5 sukre Tripura da su hokhiba pung 13 asida nongna miyoi 263 positive oikibaga loinana apunba confirm case masing 3,463 sukre 3,468 na naba phakre 1,430 na active oiri leikidabagi masing 18 sukre India dana COVID-19 ki confirm case masing 1,33.5 henkre ngasi gi oina hojik phawbada 1,53,430 positive oikre masida su state mari gi report watlibani Active case masingna 5,5.38 henkre naba phakibagi masingna 1,13.45 yaukre leikidabagi masingna 53,435 yaukre ngasi gi oina hojik phawbada 993 laikanaba ngamdana leikidre hojik phawbada malemda India na ngasi gi oina khwaidagi positive case masing phangba amadi sibagi masingdasu makokta cheli malemda khwaidagi sogliba leibak singi manungda India ahum subada leiribane अरोइबदा अतोप पाउसिंगदा राज्य सभा की MP अमर सिंह ngasi leikidre mahak Singapore की हॉस्पिटल अमदा मतम सांगना लायेंगदुना लेरंबनी इंग 2018 दसु दुबई दा किडनी फेल ओइबदगी यामना कन्ना नाखी पनबा याई इंग 2010 की मार्च थादा महक सिरे हाइना तोकंगा अमा थोरखिबा मतमदा हानगी समाजवादी पार्टी लुचिंगबा असिना टाइगर जिंदा है हाइना हाइरखिबनी महक मसागी चही 34 सुखरे Laibagasi One Nation, One Ration Card Scheme ngasidagi hauna state maridassu chatnahankhre Manipur, Nagaland, Jammu Kashmir amadi Uttarakhand yauna kon kinona kon khibaga loinana hojik fawda scheme asina kolibasi state 13 sure mathang sahi gi March ki tang 38 dadi scheme asina state na makolagani amadi scheme asigi makhada crore 38 na khudong chaba fanglagani भारत सरकार ना लोगो अमा सेमदुना आत्मनिर्भर अभियान की दमकता टॉप सक्तम अमा सेमगत पामले मसिगी दमक mygov.in प्लेटफॉर्म ना लोगो डिजाइन कंटेस्ट अमा मसिगी वेबसाइट ता होख्रे ऑनलाइन की खुथांगदा इंडियन सिटीजन सिंगना कंटेस्ट असिदा सरुक याबा यागनी एंट्री सबमिशन की लास्ट डेट ना लाक्लिबा अगस्त की तांग मंगागी नुमिदांग पुंग 13:95 फावबनी कंटेस्ट असिदा माई पाकलाबा लोगो अदुना सेल ओइना लुपा 15,000 फंगनी हाइरी इंडियन आर्मी ना सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिटरी पुलिस लौनबगी दमकता रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन थोखरे थवाई यावबा अमदी मतिक चाबा कैंडिडेट सिंगना ऑफिशियल वेबसाइट joinIndianArmy.nic.in की खुथांगदा लाक्लिबा अगस्त की तांग 38 फावबगी मनुंगदा थाबा यागनी मसिगी एलिजिबल ना 10 पासनी Delhi University की अनोवा सेशन की क्लास होरगनी सेमिस्टर 3-5 अमदी सेमिस्टर 6 की ऑनलाइन क्लास लाक्लिबो अगस्त तांग 10 दगी होरगनी सो हाइरी हंदकता लैखिद्रबा बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस की मतांगदा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना थी हुंबा चथबा होख्रे आइन कायना सेल थुम की ट्रांजैक्शन तौखिबगी चिंगनबा लैबदगी ईदीना महाका यानबी रिया चक्रवर्ती अमदी महाकी इमुंगी मियोई सिंगी बैंक अकाउंट सिंग स्क्रूटिनी तौरगनी सुशांत सिंह राजपूत अमदी रिया चक्रवर्ती की फाइनेंशियल रिकॉर्ड कुपना थिगलकदौरी पनबा याई सुशांत की मचनुपीना प्राइम मिनिस्टर दा अपील तौरखिबा असिना रिया केस असिदगी नांथोकपा वाबगी फिबमदा लाकली चैरगसिदा मिसी असिगी मतांगदा मणिपुरदगी सुशांत की मरुप दिल्ली दा लैबा समुएल हकुब कौबा लॉयर अमसु वाहंग पाहोंग तौननबा कौखतख्रे हाइरी कोविड पॉजिटिव ओइबा युमदा लोइबा हुई अमा अमेरिका दा लैखिद्रे कोविड पॉजिटिव ओइबदगी हुई असि यूटेनाइज तौदुना थमलखिबनी हाइरी हुई असिगी मपुदगी हुई असिदा लाइचट असि संदोरखिबनी सु हाइरी अमदी US की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प तसु इंडिया गुमना चाइनीज ऐप टिकटॉक बैन तौननबगी सेम साबा पुंबा लोइख्रे हाइरी
ngasi gi oinadi Arambai News Guwahati da Manipuri paw sandokchaba matang isa loisinjabga loinana amukasु hanna khurumjari.